Mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo, abaturage baratabariza umusaza ufite imyaka 75 y'amavuko bavuga yuko atagira iyaba. Uyu musaza ugendana agafuka karimo imyenda mikeya cyangwa se utwenda dukeya afite, bavuga yuko nta hantu na hamwe agira aba. Bagomeje bavuga yuko mu bihe bitandukanye cyangwa se mu bihe bishize yaje kwegera inzego z'ibanze hanyuma ntizagira icyo zimufasha. Ahangaha bikaba bivuga yuko rwose ubuzima bw'uyu musaza buri mu kangaratete nyuma yuko amaze imyaka nyagatekeri yibera mu gasozi nk'inyamaswa. Bamwe mu baturage bo muri aka gace bavuga yuko bitabashimisha habe na gato. Yewe bagomeza bavuga yuko iyo hagize umugirira impuhwe amucumbikira nk'iminsi 2 hanyuma akogomeza akibera mu gasozi nk'uko abimenyereye. Uyu musaza agomeza atabaza avuga yuko yigeze kwemererwa imfashanyo ya leta yo kumwubakira hanyuma bigahera mu nzego zo hejuru, aho agomeza avuga yuko aka ari akarengane yarenganijwe mu buryo budasanzwe. Gusa bamwe muri abaturage bo muri aka gace banenga ubuyobozi bw'ibanze ndetse no kugira mu nzego zo hejuru, kuko uyu musaza ikibazo cye benshi na benshi barakizi, gusa batiriye agati mu ryinyo barakirengagiza ndetse mu yandi magambo ubwo baramutereranye. Gusa muri gahunda ya leta y'u Rwanda y'umuturage ku isonga, harimo kuba umuturage wese agomba kugira iyabo. Byasaba umuganda cyangwa se byasaba ubundi bufasha, leta y'u Rwanda iba yiteguye gufasha umuturage ahava akagera, birimo kubaka inzu z'abatishoboye n'ibindi bikorwa bitandukanye bigirira inyungu rubanda nyamwinshi rwiganjemo abaturage. Bamwe muri abaturage bagomeje bavuga yuko ubuzima bw'uyu musaza buri mu kaga nyuma yuko yibera mu gasozi n'umugira impuhwe bakamarana iminsi 2 cyangwa 3. Nshuti bakunze mudasiba kudukurikira, nimba uri mushyashya hano wageze ni ku TF Rwanda, nimba uri mushyashya ukari subscribe kuyo tubana umunsi ku amakuru y'uyu munsi nta tuyashoreje. Ikaze kuri iyi chaîne ya YouTube, komeza ubane natwe.